este momento nos encontramos acá en el río Mixteco, que pasa en el centro de San Juan Mixtepec. Este río divide el barrio San Miguel lado, barrio de Jesús, que está de este lado, y el centro de San Juan Mixtepec, que está de este lado. Este río pasa en el mero centro de este municipio. Yo nunca vendré a ver micho mi cuña, y tú ya está gallina, ya canto ño llora, micho mi nunca veo guan, meña y chaya ño llora, yo suba guan quinto ña, centro ño yo ya suba guan quinto chubituina, y suba quinto barrio San Miguel lado, barrio de Jesús. Yo va a ver nada, vas a solo estaba con mi niña, y si cae y chaya ño yo. Yo va a ver nada, ve yucha, ahora micho minga ve ña, caballero yo va a ver nada, ve paso solo raña. Ku kichi weni kaka nung weni chi suari nya bancho aje tum kaba ku tata weni foto an video an chara nya nyogwa ndakani nung weni ta tung chiki wa weni yucha nyo yora ku kichi weni nya chi suari bancho aje yo. Ahorita nos encontramos en un lugar muy famoso acá en San Juan Mixtepec, en la peña que se llama Caballe en Mixteco. Este lugar está muy bonito, la altura de la peña es de como unos 85 metros por ahí y está rumbo a la presa en el río Mixteco acá en San Juan Mixtepec. Nhà chỉ đối gia chúng mình nó nãy đó chỉ quý luôn gia trả, yêu cũng gia trả ni cho vì tụi gia trả đủ là 300 rồi chứ, gia yêu cũng gia cho số cái nào đó yêu tu nông nhà ta ta nà nhà bị chỉ ăn giấy kỹ trả sao vì là nhiều cũng nhà chỉ quý luôn cho số nào cái ít tu nào.
nhà yo nhà presa ora bancho aja ku kici weni kagak nungguin itu nhà tu kuasa weni domingo ai suatu ranya ni so ci suara bancho aja jangan oh jangan jual jangan bancho aja kagak orangnya aku merah tadi satu kici nya sketa kici sekas lagi bancho aja ranya mama tekan itu weni tahu aku kici weni kagak nungguin itu. Toda esta parte donde estamos ahorita, desde el centro de ahí de San Juan, se ve toda la orilla del río. Está muy bonita para que puedan venir a caminar o a correr. Al menos yo siempre vengo a correr de este lado. A veces voy hasta a un pueblito que se llama San Pedro Caballúa. Yo nunca vendo tao về chung mi kunya ichia kwa nyulu nani kayua nya ti nyo yora nya ti kwa in ora o kwa minuto vi kumani tao nya sabe nya ra che chi meso nya ji ji jua no nya ichi kwa ji sara nya yo vendo tao va solo video nya tao ska no nya página nya YouTube nya kumio. Yo nunca ve chung mi kunya sa loma kisitu na me loma nya kisitu ji kunya ka loma ga iga kwa kana kunya loma kisitu ji yang ka kayu aja nya yo ku benda ta ve pas solo nya ta ba kuni we ni si nya tu si drong ga cha ku chi tu no su ku era ni si tu yu chang ti yang ku benda ta ve ra yu lu aja chung mi nya ni kwa ve yo kwa kana ku yu ni chi swang ga tu i cascada nya kusanang ku tu benda ta ve chung mi ra nya cho anh ta can thì luôn luôn quên đi tao à ta tuần chỉ kêu từ quên đi cái nón níอยู่chả nhỏ như anh cái mình cái press chỉ xóa ra u nhà ní chỉ xóa cái chỉ quên đi tao à đàn này quên đi chơi
Ya, espérate, ya. Yo cũng ý chí nha, chỉ cả bên nào, tôi cho cái dua ta sáng luôn cái đó qua, uống nào, uống chỉ cái ta sáng chỉ sát ta đuổi ra nha, tôi sáng đi kịp ý chí nha, yo soy qua chỉ cái carretera ra, quay chỉ cái là chỉ xóa ra nha, chỉ là chỉ quên nào cái ý chí lối tới đi, nán đi ra nha, thì cũng sáng nào mấy cái là cũng sáng nào quên nào chỉ cái sáng nào nào ni cũng nào, nha, chỉ cái ta xóa luôn, ni nào ta xóa luôn cái đó. Ya chi horas ya ni nada de coca cigarrillos. Como ven casi ya no se nota porque casi ya nadie camina. A lo mejor la gente que viene con sus animales nada más son los que caminan, pero el camino ya no se nota. ¿Qué? Pues andan sueltos creo, es la... ¿Cómo? Sí, es de la gente de acá de Caballoa. Ajá, son animales de las personas de acá. Yo nunca vendo tava micho mi ku nani lo ma kisindu chika na chi swanya shi kajua chi swaranya kajua ra kindo yo lo shi du swa kindo kajua gara lo manga ve chumi ku kana ku kisindu chiranya yo lo ando yo to no mi ku nai chi yo wa ta to ta na ya yo ta vi cuando yo ta na ya ni na ni ya ta na ni ta to yo ta vi na ya wa a ti na na chi to ta no ya wa ka chi sa we na ta kan yo ra nya yo ku
Yo ra nhà tu ni tu ni cái nhỏ yo ăn chả. Là mấy nhỏ ra mà có tu ni. Cho ta mà. Cái tu ni là mà tu. En este momento nos encontramos acá en el cerro de Isinduchi, que le decimos en mixteco. En español sería como cerro de la olla de los frijoles. Quién sabe por qué le pusieron ese nombre, pero traduciéndolo en español así sería.